omuhereza abafaci yahayo kaburo kwerizoba obyabanagambire nkuyanja y'abakristayo eyayetabo mu kushaba ko kushaguza ekiro cyo kuzarwa kwa Yesu Kristo. Okushaba oko kwakorerwa hakanisa ya St James Katoma Church of Uganda. Abishimwe nimbagira ngo umuntu orarware ariko n'umwirwaro indwara okushaba nukukiza kuko kandi ruhanga katutera habashaho nabwo icyo kiyatuterira abashaho nayenda umuzumwirwaro muraguze dena magara gitu gabiki nanago mwe nago gabiki muka nyenda kwaterera umuranga abishimwe bagenzi banje ngombiro bikuro mu kirungi okujaguza konka nyenda kubamanyisa gutahirirwe ndwara tukambara district n'abageta mpox ngura twanti celebrating konka tujuceyo ngari ndwara ejo. Benon Mushabe mission coordinator wa St James Katoma yashaba abakristayo ngo abantu bajaguza nohiri batasisira sente omubinte birukuza kutamagara gabo mukabi. Buriyo obuyingi buriyo mukeshongore cyane nakimwe yasagasaga ho kitini sakiye obuyija kututungura obutumwa obu burumbona numujja kubweshomerana mbureba ikikoro no kwigura umutima gwawe yasagabona hiyazara kandi nishaba ngurhangaje n'abantu be abo kubeki yazariwe akija kwiha abantu bone ombibi byabo omukiro kikoromu entande yingo bahereza okwitiriza mu Kristo bakamanya ngo Kristo ni umujuni kandi ni wari kugaba byona ni wari kugaba amagara. Omugandi obw'abantu kwetorora ensiyo n'abariyo nibajaguza izoba rya nohiri babarkunziri minisita w'ebyo kwerinda Meja General Jim Muhwezi arizire yabashaba okwejumbira mu programu za gavumenti okureba ngo babinga ubworo mu maka gabo. Yabagambira mu kushaba kwa nohira hakanisa ya Kashoroza omuri Nyakazeme omuri district ya Rukunziri iyo kureba umuntu yaringa ibyo kurya okayagira n'ibiyakora ndukwa katari tuzirese itwena mwese yitubeke zindi okitwe twabazire mothers nitwe musinge gweka nitwe musinge gw'abana uko kuganira n'abana bawe uko kubahabura we Erdada himbisubwe ora Archdeacon wa Nyakazeme Archdeaconare nawe ayahiga abakristayo okunda ruhanga na no kugira umutima go kundana ko kama kuru marundu kugaheza gato kaho oye maganya ko mujumwa oye tatarichi okundana n'abagenzi bawe uhera abagenzi bawe. Amakuru agagasha kwa Sengendo Abdukarim na Dan Basibye.